Konven ko para nanti kesini ini pesan alor ka wika kitab jing start kalau nong ko balai kat lai bat kat sah suk ka thailing ki ke baklem thobria ke ba om jule ya ki kamsi maka akan sayo kan nong babha nda ublei ubishar ya ki mensim sukru uyunok ubam pentingit ialah kikti daki kam tekan ubam ju perkat kam boman persya ya utrai ya u en saai ke bainong ke pakerpang bat ke jaka ke besuk haying utrai namarba uskem ke jinget kalmen ke para dengan pusan ya kani ka dekat ke bakat lai ka thei lingki baklem thobria ka ba om jule ya ki kam si suk maka sukum kene ke chat kentei ke balengki ke balong kum ke briu ke ba kum ke lengka ke balengki bat ke bom ju priang ya uno ubabet sembai yo ba utau sembai lese ulong ubabha lada utau sembai kalap ba umlong babha keling wat biang dawe pat sembai lese ulong ubabha te lada kalek kumta kalong kebahap ha ke jing bishar jung ublei haba ublei ha ke singi pakadu bishar ke mensim pat klempep ke jing rai ya ka kalong ke jing penrem te lada kamlek kumta te klempep kalong ke besuk berkat ilade berkat bat duain ke benta kitu ki kentei ki balong lengki bat ki bayai wat sembai keleng yo kumno utau long sembai baseso andre lada ka lengkha kalong hi ke balengki bat kalong tang kadeu syrak lan ke deu mulu kamla setia ban seso dan mereka kata lada pilong ke balengki lada pilong ke breu ke baladep ban sim ya ke jing kentiu kurim tohun ya kaba ublei ulale namar kumujisu hiru ulaong ba kidon kibriu ki ba la thau ki bakin long ki ba kumta tingi de ban priang ya kata kaba ublei ulabu ulamang namar ya kejing don ki kun de ublei ubaai la da don yok kun nem yok kun ru rei barakhai ki de ki bawan na ublei tingi priang hun de na ka benta barak ki por ba ngim syam la pediang hun ya kat ke ba ublei ulai la da ngilong baseso ne balengkiru di tongin pan maap na utrai tongin pai seu paning pen kuit yala kamet bat kamensim paning le pai seu utrai ban pan maap ban keino na ka ba le ya ki kamsi bat ki kamsang kane ngi pedru umde tang ye kentei dan ki senrang ru balong lengki teu ongkumno sukru uyunok ubam syam pentingit ialah kikti daki kam dakai ubam ju perkat kam boman persya ya utrai ya u en saai ke bainong ke bakerpang pat ke jaka ke pasuk haying utrai marus kem ke jinget te kumjuru kumba ngalaong ya ka kentei kalong kumjuru ya usenrang uba lese ulaon perkat ba lese perkat banganga biang nadong sedong kani kabriu ke bangai syong kamlong ke paseso terima kata dengan wat akawe reklempep lada wat bnya lengpa juki doktor siam bade mauhi henrei lada ngilek kum tapat jiayu jinglek kum tapat kalong ke jinglek ya kapop kasang terima kata de don ru ki ba umlong ka ke jinglong ju kamet juki kimlong rupan syongkha de kum kita kijaj briu lada kilong kibrik bating buram pat kimlek kapop kasang kimlek ya kano kakam dakai kumbala tho hangne de maki kinsa yo ya kajing suk na utrai dan berkata barok ada kentei le sinrang kibadana kum keni kijaj jinglong to ngilong kibating buram yo utrai to wingin pidiang yakat keba ublei uladon bangin am kwa tam dan ngim kwa pan pen kela ya kimet kijongi dakumwei pat ya ke ke bau blei ulabu mau blei ulamang na ke bentaban punon buram ya lade dan markata tu piang hun di do utrai unyarap ya pi pedengi iwe pe iwe
bangin le berpuar tanya kamuan cung utrai kamuan ke bakui ke jungu pat ngilong ki pating buram utrai to utrai unyarap yangi dinarap ya piru ba ngilong ki bakui akmat jung utrai mar kita boleh bitikus nombor kenai yang tolong bakui namar ilong mar ngau utrai boleh jung pi ngalong bakui but ana gospel Matius long pesan dekat sab prayong suk kiba kui ke danut na bakin sai i utrai to kene kalong ka jing trang jungi man la ka singi to utrai unyarap yangi iwei pe iwei enyo ra utrai Jesus Christ